Pemirsa Kewentenang kali likur tenan ring wewidangan dan Nusa Dua saneka kelola Indonesia Tourism Development Corporation sampun maduwe sertifikat Line Healthy Safety and Environmental Sustainability CHSE saking Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Kemenparekraf. Dadosnyane sampun siodase kalih persen tenan ring wewidangan dan Nusa Dua kejantenang sampun ngemargi yang standar-standar penerapan CHSE anutin kriteria. Managing Director de Nusa Dua, I Gusti Ngurah Ardita Mausang, pepitu tenan anyar sani sampun mulyang sertifikat CHSE, Luwiri, Grand Hyatt Bali, Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, De Laguna Luxury Collection Resort and Spa, Ayodhya Resort Bali, The Kenja, The Grand Bali Nusa Dua, Miwa Kayu Manis Nusa Dua Private Villa and Spa, sertifikat CHSE inucap kemendalang oleh PT Socovindo Persero, sani pindah ke lembaga sertifikasi resmi, sani ketunjuk oleh Kemenparekraf untuk nureksain independen pemargin standar CHSE, anutin saking penureksan inucap, radis kedadosang dasar ngicen label Indonesian Care, dan sejeroning usaha pariwisata sani sampun ngenjangkepin samian persyarat, sani sampun ketetapang. Ardita nelatarang, ITDC rajak mengusaha, untuk nyokong tenan ring wewidangan dan Nusa Dua, mang deside muliang sertifikat CHSE. Sertifikat puniki nyinahang semangat sinarengan pantaraning ITDC miwa para tenan de Nusa Dua, sejeroning memperkanti sarang pariwisata de Nusa Dua melarapan pemargin protokol kesehatan sanis sumakan, Ardita ngawawahin sertifikat CHSE majeng tenan kawasan de Nusa Dua puniki, janten pindah ke penaut sepisanan mastikayang majeng para wisatawan iening produk miwa ayan sani kaijen, sampun nagingin samian persyarat untuk nincapang rasa percaya wisatawan mangde mawali rau. Tios punika wisatawan taler medui kuentenan akomodasi sani imbang ring protokol kesehatan ring de Nusa Dua. Sugiatnyana Denpos Nguningayang.